amasan Hitobang damnan ni khopa eipeu ipau Pathen ni thangwa udahi wanoi le seda mihem te hojouse hi Pathenin hina talent boltheina jatchom cheh eipeu hiche talent boltheina chule hina ine hodung zui hin Pathenin eimang chawina hi Bible vet le mikhat Pathenin akoina banga anachon do lo emuwin hichipa ihinkhou akona tuni Kihilna chomcha inei diu hi kadayin hijichu Judas Iscariot ahi ama hi pakai jesu seizui somlani la khadahin hiche pakai jesun ama deibang tongdo dinga anakou tam ta hola a somlani alhendo hichila anapang Judas Iscariot hi ipiti ihinkhou humche hila chule hichi achi hilna chun ichange athutna chule ama ihinkhou a izil thei uipi umamti hi tunia chomcha ivet khom ding win kadayena hi ihinkhou hi ivet le amin aike ha het na pen hi jesu zu do pa dangka som thuma apakai zu do pa ti hi ama I het na pi pe no hi seizui tang ho bangin ama hi pakai jesun anakou na imupu win seizui tang ho ti chu Matthew ailo le John Peter kiti ho hicho hi Pathenin ailo la pakai jesun akou dano Bible record ki bolin ihin Judas Iscariot kiti pa hi amina hung kimu pat na hi luk bung group chang somlani ako na somlanga na sungku ivet na hele hicha khun amin akimu panene hi hicha sei chu hichlai hin jesu tau dingin mol chunga achen jan khowa gezin pathena atawwe khowa tha phadin asei zuite akowin hicha hin asei zuite akowin atin alla uwa kunin mi somlani atheng do in amaho chu aminu solcha asa e amaho chu Peter asa pa Simon asopipa Andrew Jacob le John Philip le Bartholomew Matthew le Thomas Alphaeus cha Jacob gamngailu atiu Simon Jacob chapa Judas chule amat sa apangpa Iscariot Judas ahive atinehi hichahin jesu seizui somlani ho pataina kemin phaina hi hichahin Judas Iscariot hi amin Bible ahung ki mopanine hi ahin la hicha thil thu pi ta khat chu ivetna hi le seizui tam ta hola chu pakai jesun somlani atumin ahleng do e adipa hi hiche atuma alhen do ho la chu hiche Judas Iscariot jong hi anapang hi ti hi imuchi na wene hi chule luk bung som chang khana ko na somlani nalam jong khu ivetna hi le seizui somlen som sagilani ki sollo na imuwin hichi hi ivetna hi le pakai jesu hin seizui somlani sanga tamzo anane hichi tam ta la chu somlani hi ko timiti diuham heche ta san pen ho analhen do ama thinung le atto bani phatta cha hintong jam theidinga analhen do mi ahi weti hi hiche hen aki che ne chule hicha Judas Iscariot kiti hi juda gama ko na amin Judas kiti chule hiche Iscariot kiti khomi akun ahi ti hi Bible suithem hon asayun Iscariot kiti hi juda gama gam khokhat ahin hichi kho akuna humpa tina ahi tina ke sayene hi chule ama hi pakai jesu seizui somlani la hi juda gama kona anahung ailo apang sun cho hi aji cho adang ho atam zo hi Galilee mi zenga hi vene theory dang khat chun hichi Judas Iscariot kiti pa hichi Iscariot kiti hi the sikari akun kela do hetin hichi hi amasa ke holim dalang wajang isei tawin
heche sikari kite ho loi hi room te dodala galgu bol loi khat anahi win chem eti du ham him neu cha khat anaki soya hitia chu room sepai ho attack anabola anathat ji ho loi group chu ahi vegetin heche Judas kiti pa jong hi heche group ho akuna chu jesu nungju ya hung pangkha dani na ke sayin Latin pawachun Sicarius kiti chu assassin ahilo terrorist tina in akisayin heju chu mikhat ho ahilo misu kicha ho ahilo dandi lo ta galgu bol mikhat micham ho tia jong sei the hi chule zon bung som lani chang gu na chule bung som na thum chang som ni la ko na lam hu iwe na hele heche seiji ho la a Judas Iscariot kitipa hi sumching ai lo la ane ego ho ching tu treasurer la anapang a hi imu thayo na hi ai la Hitobang ta san sayui tam ta la jong som la ni la a som la ni pa kai sun al hen do a hi chila a jong chu anapang kit Judas kitipa hin Jesu anamat sa jing hidem ti hi tham chahe ga veleo hen Bible a imu the uchu John bung som lani changup na chun sumching a hi asayin chule Jesu le asai zui dang ho het lowa sumbo mapat sum akikou ji a hi ati ni aba na chun John bung som le thum chang som ni le sagi lam chu ivet na hi le asunga satan aludin atiki din hi ai chu pakai Jesu amat sa chu asunga satan lu na heche satan chun abol sa danin asayin khan khan ina sai kit chu heche wang hi Bible akimupun Judas background sai wa chule heche chulai din mun pa avet to wa asayu ahi ding kata sanin commentary phabep khana ke sai kit chu peham miti le Judas chu heche galgu bola anapang sa ahi je chun Jesu chu rom te khuna kipedo le rom ten hin bol gim tingule athaneina a power chu hin mangchan tin rom te chu hin sunemin tin hedi chun ami te zelen na hin pen te tia sailoi jong omena hi hi Judas Iscariot background of it wa asai wa hi ding ai lo la lungsu to asai wa hi ding kata sanin di mongin ti Bible a akisai akisut lo za in say ha sa na hi aban le ali na a possibility khat ke sei ki chi piham itia hele hi documents to phata mahin the Gospel of Judas kiti lekhabu khat eche 1970s laichun ahin mudaun hichi chu phata cha in ahin simuna hi le hichi amu da uchu ipiham itile alo le hichi le khabu akona kimudo chi ipiham itile pakai Jesun asai juite to kalchu kut an ane ding negate masanga khun pakai Jesu hi asai juite to khom a thudo khat anadong ina hi le asai juite chen alung thim sung wina gel win a hi wangin koi macha apau do ngamom pun heche achun Judas Iscariot hin hang santa a anadon butle heche achun pakai Jesu hi achung achun analung thai la in hedu chun aloi hola achun Judas Iscariot chu akou do in ama he atumin akimupin thu tamta asain heche athu hil ho alola athu sei ho chu heche the Gospel of Judas kiti achu kiji do hi akitin hicha asai chu peham etile pakai Jesun asai jui dang ho koma asai do lo heche Judas kon keusa asai chu heche pakai Jesu leisit ta asahin kwa ahung pa hi ta asahe akisu manglo le thagau na to pa apilhin thailo ding je chun pakai Jesu hin Judas ko ma hi heche them pupi pu ho le dan thu them ho ko ma cha api do a heche ata asa cha athawa hi che a ko na heche thagawa hoki na
uma tun so hin kiem lo ahung bol do ding ahung lona te ho su wik ma theina dinga chu heche apedo dinga chu pakai yesun Judas hi anangan si a hi chu sei ji dang ho in a het pha lo wa hi ti ai ke sunin a hin la hi chu jing jong hi the Gospel of Judas ki ti hi ai ho bung min ipom hi lo ti chu canonical book hi chi Bible bu za gup la som gup la gup ma khu ke pan sa lo wa hi je chun hi chi thu hi di mongin ti hi ho bungin apom pun hi chi hi lunggel igel be theina dingwa kaga se hin even na hele Bible Jesu in Judas Iscariot in api do ding jing jong hi ahamasan asai masane heti Luke bung som lali chang som li le thuma ko na som li le gup na sungku even na hi le hev imuthayu na hi Jesun Allah wachun mikhat ama pedo ding ai lo la ama mat sa ding o me ti hi hiche Luke bung som lali som di le thuma ko na khu ive na hi le imuthayu na hi a hi le Bible ive na hi le Judas Iscariot thi dan jong asayin Jesu api do zowa Judas Iscariot akisi na hinkho chule ipiti thiam ti hi Bible munni imuvin mundang ho hin chu asai pun imu theina sunu chu hi le Matthew bung som ni la sagi chang thuma ko na ko isim su a hi le Jesu mat sa apang Judas chun Jesu thadia thu kitan ahet su phadin akisi be se zengin dangka som thum chu them pulen ho le upaho ale pi kidin them mo na be thadinga ka pi do chu ka them mo tai ati amahon la ke ho ikin hi ong nangin kivet tange ati ve Judas in sumchu ho in sunga asep han apot do paizin aga ki khai li tai ati nei chule x bung khat chang som la ge na kun som la ko chu ivet ki na hele imu ki chu phem itile x sun pan hitina sayin Judas hin akhan git lo man sumchun leimun khat achon a hin la atumpi ahung pomin zala ta apu zalin asung alai zo se aleng che tai athu hi Jerusalem chengzo se hedin om do tan hezi chun amaho pawin hezi leimun chu thisan leimun tinan akel dama asa tawe ati hezi te ni hi ivet na hele Jesu Judas in api do zowa akisia chula ahin khobe akisayin chula the Gospel of Judas kitia chun a content ho chu phabeb kavena hi le heche pakai Jesu acho ma api do gei hu akisayin ama ibidi amti hi eje lekhabu akhun apang ta pu nei a hi le ikido anom chu ipiham itia hi le Judas Iscariot chu mi phalo mong an hi ham ti hi ga ngai tu lew hen ihinkhou bullam ivet na hi le mi phalo mong a hi ti hi akimu pu nei vet sanan Judas chu ni tam ta sai zui tam ta hol a som la ni a hen do na azong chu khatna anapangai abana chun ni se a Jesu thuhil anaza jingai abana imu thei kid ju Jesu in thil ke dang abol ho zo seyong cha amit ta anamu a hi chule sei zui hol azong chu sei zui mai hilo sumching treasurer anapang hi ti hi Gospel John ji pan bung som la ni le som la thum na a chun vel ni ta emu wena hi sumchinga pangkiti chu thilba hilo mi po zo chi hilo fel chule lungthim chingta thilgun tu thilbol tu hojong felta chingta mi heading tina hi aji chu treasurer a hilo le hita sumching nei
chinga pangkiti hi mi fellow zo chi a hi pu nei ai le Judas chu ipiti anachi hi la hi dem ti pa hi tham chakhe ga gel be lew han Judas Iscariot akipati lama mi gucha ai lo le mi lep chi mi gelo wa hi na hi akimu pu na hi mi phallo ana hi le jesun sei ji tam ta la som le ni an han do kit na azong chu panglo hil ringai ahin hi chan ge ya jesun ta san theya anamu a som le ni la azong na pan sa thei chun jesu ta san na achangin mi pha mi di a hi ding chu ta sanau me na hi ahin la Hitobang mi chu ipi hungti am iti a hi le heche Matthew bung som ni le gu chang som le li a ko na som le gu na sung gu i vet na hi le hitin ne kisunin seizui som le ni la a khat Judas Iscariot kitipa chu them pu pi pu ho henga a chin jesu hu mat sa leweng ipi nei penomun atem atile amahon dangka som thum ape ve hiche apat hin Judas in jesu matsa na thei phat ki tup kum avel hi jing tai ati ni hichia imu chu deina sumadeina je in apakai pa matsa ding chun anaki gel hata nei a hi le tu ni a isai num penu ai lo le hichi video isum lo now Judas Hinkho apat ipi ikihilna thei umam ti hi phabep ive ding win ka daizin akhat na achun mit vena jesu nung zui tabangin kilang jong la hen hichun lungthima kisi na neimi ihi aphochen pu na hi being close to Jesus does not guarantee a transformed life Judas chu jesu to kum phabep set pi anaki gop khomin thilkedang abol ho anamun athu hil ho anangai jing in hi ahin la mit vena jesu to khom a hi wang chun lungthima jesu to kigam hata ana hi the hi ihinkhou chainalam ivetle azu do in apangeti imu wina hi Hitobang Hinkho hi nanglake ya jong hi the hi mit vet dinga pathin thua kipeta hobung sunga mancha theita ailol pastor evangelist youth lamkai ailo le patel lamkai nutel lamkai society sunga jong maupu na jatchom nei jing mi hi mai the hi ahin la ihinkhou hi pathina kipelut ailo le ki khel na nei mi transform life nei mi hi lowa hi le ti zat ta hi a chaina pathin to khom di lo hi the hi chi in ihinkhou hi phata kivet chiljing angai jene hi ani na papsit na in lagau mit achot sa theye papsit na in lagau mit achot sa theye Judas in sumadei je in akapakai pa dangka som thumin aina ki zu mangeti Matthew bung som ne lagu chang som la lia ko na som lagu na sunga chen imu wina hi Judas chun ama chang phat chom na ding agel na je in apakaya ding in akita na anha so ina hi eihon jong sumdei na je in mani chang phat chom na ti chu ma mimal chang phat chom na ding hagel na hin ita san faith chule igin na integrity hi anaki gel nep thei ji na hi mi hing ata san nan ahu hinga ginum nan integrity hin zabol na api hi hijiteni hi inei lo le hinkho hinlo lo hi athum na imu theu chi pham tila chon set lung ki si to chon set lung hi zat chum hi dan imu thayeno hi remorse is different from repentance chon set lung ki si le lung ki ti imu che theina dengon Matthew bung sagi chang thuma pat changa na ivetle jesu mat sa apang Judas chun jesu thadia thukitan
a het su Pathen akisi be se zenge ati hichi a Judas kisi hi English pawachun remorse akiti in ahinla hachi chon set na apat akisi na pahin lunghei na apepu na hi hechi lunghei lo je chun ahinkhou ama tha lo eti movie na hi bol khil ne hi pakai jesu sei ji hola Judas Iscariot lo hilo hi Peter hinkho jong i movie na hi Peter chu pakai jesu asei lep ding heche pakai jesun ana sei masa banga ahung su pha chun o ka bol khil tai ti ake he nin lai na ta in lung kisi na ka min hi che chun alunga he jin Pathen jam san lowin pathena akipelu chon he ahin ko achai na lami pi muwam pakai sei ji phata aina pangin that ta in pakai jesu sei ji ata san na chule gospel ki pa na thu pha akikou lona banga asap hong na ban jamin ahinkhou jong pakaya dingin anape thei nei ahinkhou athin pathena dingin lopi ta in maltara changin hi ahinla Judas wangchu repentance hello remorse lungkisi na mai ananeya pathena ni ke pe lo ahinkhou anike hello ji chun ama kisi na chun ipi amu amatela theina ache apachom lo ba theina mani ke khaili na hinkhou imu wena hi ai ho hinkhou jong Hitobang hi ki to the hi ahinla ka thilbol adi ta poi ti het ti nga hele kisia zamang de hilowin kisia ihinkhou ki su dia adi lampi zot kit kiti hi aya dinga ham phat na le chule hinna hi ti hi sei do no mena hi abana chun chon chan khan chan hi bolthei na ai lo la thim na inei ho sanga thupi zo hi character matters more than talent Judas chu pakai jesu le asai je ho sumla pai ho chingtu min anapangeti imovin heji chu ive na hele mi bolthei mi fel mi ching ahi ti imu theyu na hi ahin la hichi bolthei na chu sang the jeng jong le kita na le thudi na a lo wa hele hin khwa hi aga hoi de lo he ti pa hi imu do theyu na hi hichi je in ai ho hinkhou jong society ai mo pu na hobung sung ai lo la cso jatchom choma fel ta il hai the mi ichi inam dengang phachom ta na I to the hi a hi wangin I hinkhou a kita na le thudi na hichi inei lo wa hi le Judas banga a chaina ga hoilo so the hi hichi je in kita na kiti hi hinkhou a inei diu apoi mo eti jong palang no mena hi lam kai kiti hi kita na ai lo la thudi na apoi mo dan leadership requires accountability ti jong sei be no mun mihem akita lo kiti ho hi ape ta in aphadanin ke langhan lang hi jong le ni kho khat le ichon na pa he ahong ke phung do te ye hi hi chi in lam kai khat hi na dingin mi te mi mua ifel na banjamin ai ma chang hinkhou sungila kita na pa jong hi neilo apoi mo ti hi sei do no mo na hi ama na chuna chaina johnson kive chillo kiti hin mi asumang theye unchecked motives can destroy leadership Judas chu ahinkhou adoi atup akipa lona ahilo la papse na anei ho chu achaina hung piso apakai pa anazu do heti hi imu thayu na hi imu win gospel ji hon ana suru chu heche sumbo ma ko na sumaki gu ji hi ti ho jang ake sai na hi chichi thilneu cha chon se anabol pa chun achaina hung piso chu ipeham etela apakai pa azu do hiche aju ki chai lo hi ama hinkhou jong man thai loi hichi je in ihinkhou hi thilneu cha ichi khil na ho hi apet ta kisu dia chule chi jang ding hi thil poi mo ta hi hi cho chun na sa lowa I koi le hi chun ihinkhou asumang thai thei ti hi
Judas Iscariot Hinkho apat imuthei yuna hi akikou limnau chaina dingin hinkho hi abul kipan hoi le jong le a chaina imachalo mai asu theye hijije in nisi ihinkho ihindan ikivet tup jinglowa hi le koi ka hi a ipi boldinga kahim purpose and goal hi ihkel jinglowa hi le hiche ape ta ki pa that nop na thei hello la mit vet na dei thei til momentary joy and benefits ho hin ihinkho ei kaimang thei na hi hinkho hlep na hi thil ha ta banga aki hello la mit len pi ta ki chat chat oma hung a hi ngai pu na hi ina to na mun idin muna hi ipeham ito jing na ho ako na hi ito lona elo le a point ei ki bol no na pa sanga ema chang phat chom na ding ki gel kho na thil ne u cha cha hung ki pana heji chun mihing hi alam vai sa ji the hi heji in thlep na gi ti hi len pita hung hilo thil ne u cha cha hung ji he ti pa hi phat cha het che jang ngai je ne hi heji chu eya dinga phat chom na ting hi mehingin in ha gel thupi ti nga hi le agichi hil nom ji ne hi hichi in pa din mun nu din mun khang tha din mun ai lo le society hobunga ke hi ipizia hichi din muna ding kahim ti pa hi ikive che na kato ding dol ipi ham ti pa hi phat cha I het che ti nga hi le hichi chun eipeu jang thein hichi chun I bol nom kha jong ei bol la sa thein hichi chun pham chang phat chom na dinga lampi kilem ta jong hichi hi ka bol ding lom he pui hichi ka bol le ka mo pu na ka thun thei lo ding hi ti in mu che sa in hichi chun lam di ake zo jing thei na hi hichi chu a lo wa hi le echi momentary joy so le benefits ho in khu akai mang thei ti pa hi sei no ve na hi idin mun alam lowa sum ke hol na aman ki ti hi thi da hi Judas Hinkho akonin imuthei na hi chule ade a zapi bible apang ho din mimal man thana ki chai hile phadinga hin Hitobang thilbol na to nei chun nampi jong eje a mangtha the hi ti hi atha igel ro ding beni ki tim nom beni hi hichi in ilam kai now idin mun itu na ho in sung hen society hen ipi organization ipi department na hizong le idin mun ho zo seu hi ipizia kahim ipi bol dinga appoint ki bol ham chile ipi tong dinga hicha hi kahim ti hi ikive chilowa Hitobang dinga cho hinkho ki tu ta amang jing dingin namni pi te ha kan temun heche thu na ngai ho zo si ibon sawin pathenin pathei bu hen ka ki pa e